Kaseng Bharatiya Janata Party badan yang kecing angnud banyo yalam yak sarkar haus nam arjar fly mentah kelanang yo mensim ban pengklanya kaseng na kecing la jongka ban kring yaki katu kan ingut ki MLA ki bana kaseng NPP TMC bat kebadang yo cingtip thamai kalong ba wat way MLA bala deban peneso kaseng rulum UDP unsi khun nak tiket BHP haki election ban wan kat kum kecing lum cingtip cung shlong mil ukruwa katyar muni MLA ke UDP de MLA ke Bakmara Samuel Sangma bat bladap ban pentingna ilde bun yaso shika BHP hakajing gendu ke bladap bat long dangshen hanong ba ku hati hakajing dan rangkat unong elam ke BHP bolong menteri rang ba ke jelasam uhumanta beswa sarma wala ginong elam ke UDP ki ong bakim pat dan jingtep handai ke tolong khubor na ke BHP ka pentingna ba kani khubor kalong ke basya ki wei pat ki MLA ki bana ka seng NPP bladap rai ban mi ban yakhun na ke BHP ki gentop ke Ferlin CA Sangma na selsela bat Benedict Armarat na raksam gre bat wei pat MLA ke TMC udah ubah Himalaya Muktan Syangpiang na Mausun Ramu constituency. Habai kran bor presiden ke BHP Meghalaya State Unit ba Ernest Mauri ula pentingna ba langut ke MLA ke badai na kiwei pat ke parti na po rilom karo shen kin sawan peniso elade syaka parti BHP nak benta ban yakhun ni election ban cie di kidam ikmat syaka yang rabar thawan ke jela house nam arjar fly ban wan. Tadon sibun kecing kendu jom ki MLA ngal kren ki don ki ba wan na ki parti beper but hoi nakaliang ke jonguru kum MLA ukwa ban one year slot bat ke BJP namar bo UI ya ka nongrim trekam jong ke parti bakal atrei menta hakidi prasnem hakji alam jong Prime Minister Narendra Modi kadai ke ba ka MLA dalade ki kwa ban peni so sia kasen BJP lengba ke jing UI ke jong ki balarangi kwa baka state ke jongi kan don hakata ka thup jong koroi ka par ngi don kam ya ka double engine sarkar mo yamo ka sarkar hanti hedali ka sarkar ni po Meghalaya khempet namarga konstitusi ju ka dik masadin te udon kam bi development le su phaimat halor itai benda fi hapo harilum karo ka parti kat banami ka singi kanang khai dang bun ki breu bo pen yeso sia ka parti but hakajing siam ke jongi kum ke parti torkom trekam jo kini kinong trekam but ki leader jongi po korelsu ki tristong but ngatrai ma kanong ke ba ka kanong ke ban pensu shrine but ka ban pensu tenat yang ikum ke parti hakaba lesing job bullshit na po korels na po rilum karo kumbalong hadu mentahi kombolong haduk mentahi nila don kajing ya keren kajing ya penbek kidon haduk lainut kibala menjurban penyesok no sien hau nai disembat bat naseni po kasih jentiaru kidon ni kumba arbut ye kiba kajing ya keren kala ya chat bat ki no yalam jumi ni podeli bat unjuru bat ki no yalam jumi ni posted te ngi kipilenti bat ngi ngekru haswa ke Christmas kan long kum ka Christmas gift ya ka parti lembah kecing punya so jom kini ki MLA ki pakwa punya so ka sem jumi ka BJP yang lepo Meghalaya kum bolong hi ka direction ke ba ngila yo ka jing ptha na po ka central office ke jongi ba ngidei ban penian haboro unreputli ki constituency ta kum bolong menta ngidon ko organization ha ka bangi ha ban form ya kini ki mandal committee haboro constituency ngilade man form san pusat san teli kedang sa te kombolong mentahi kini ki san teli ru kilayat ki jinia kren hak bang ngila yo e ki breu bat penyeso ka parti kombolong menta ngila play online hak ba ki breu kun dial tu number bat ka sadon ka jing pendrung member online ya ki te lemba kan ki jingle ka jongi ban pendrung online membership le sengin yo bun ki breu haman lagi konferensi ki balai so parti hantangin form no yang mandal komiti kerang berinla ban wat iki kertong ban yele akhir election arjar alpula kajing expect ki jongi ngi pet menta kumulong menta ngi kwa ban yo double digit